consideration of the Khasi Hills Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021. CM, please move for consideration of the bill clause by clause. Mr. Chairman, sir, I beg to move that the Khasi Hill Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021 be now taken into consideration clause by clause. Motion moved is that the Khasi Hills Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021 be now taken into consideration clause by clause. There is an amendment to be moved by Shri Gabriel Walang. Honourable Member Northstone, please move the amendment. Mr. Chairman, sir, I beg to move that the Khasi Hill Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bills 2021 be referred to a select committee. The amendment move is placed before the House. The mover will please initiate discussion. Mr. Chairman, sir, Bob Yang Yaganika Jingai Jimut, Nagalia Yakai, Hakabayay, Bob Kanaka Bill. Mr. Chairman, sir, Yaganika Bill, Midang Yo, Dang Manen Gasni, Manin Shisni. Tengah state the Kanaka Bill, Kabaya Pa, Yaka Ricky, Kabistor, Kajumi, Kasi. Deban supule tahapdeng kato kami kanta si ngathai ka simpor ini dan suku bah ya ke ki kanta kita ni dan kam mana kami india kami ni khai uspan kami kapel bidan kato kami kanta hakaba hakani ka para 11 inheritance of property in absence of will or income of family written declaration or family agreement arrangement ni yang ni bah lada jahat timban agreement layak lo bakini wakfa ke lasu ombe bakini sampor kan takikun kinya samba ke hakano garukong kinya sampang sikun kari bandon hato ukni hangi ite ikiwai ki para clause ni ukni involved ke hangi pada nakini EA ke sulong be kinya sam equal share para mati nanta hato hai kidon kiyin kisam ni betul haka para 12 iba kaji dah kata tahu kini. Kudang bilang ini yang sam ini juga ukni undang. Kudang pun di family juga ukni undang. Sehingga pada lakon syarikat provided that with regards to the inheritance of ancestral property, any will or income or family written declaration or family agreement shall be made in the presence of kini. Bila ada undang kini kadang dia ya kini kaji Yasam yaki ancestral property. Tengah so kumba on bakini ki benta nanta hangi iklan ngakani iya kawai ka benta ka ba subo benta ki hasi ki jumi ka ba yolok dikat. Lara ka kini hasi ka klakno udon sa upa dikat. Ka ka benta jumu ban ko hangi nataru ngaklan ka bi te nanta marriage ka hakaparat 13 Clause F. Marriage against parental consent. The thing don't begin to be a pet. Kili a pet not simple. Kili a jack to Sahui Besaka. Henry and that one five young Kaika Bandia, I think that the E for the Henry Laraki one five, Laraki part of Padian Kaika Banta, the role of Bangale and the loss of right of inheritance. Nantang ini disobedience of parental command and such ada misconduct as disapproved by parents. Kemudian tentang ngapain lada lagu tan takne lada diwan kai pun yo kadon kejinya kaji asal ciparan. Apakah ni kalau pet kemudian kalau wan kai pun min ayat. Yo kadon kejinya kaji asal ciparan dengan yo iba kadon kami tanpa tu kan ni dibentar di bawah lapet ini bagi dong ni bagi hatan ya pekat seni. Kenapa kita tahu mesin yang kini kamu penong dah lagalian kita isi lagi don ke tempat lagi kita ngelak bagi refer sekarang select committee nomor kini kita kebakta ya ka riti ke dustur ke juni kebakta ya ka riti ke dustur ke juni dan kam sampai siang ha sampai pekat seni ha but dalam dia saya ko ke select committee in sarai ya kini hak session ke banwan dan don semua itu dengan ailat ni para member semua
bagi nang yo tang sini ni dekat kam stom man pe ba ikne ke pen snow di jama tengah kerpa ya ke isi ba sobha bangra so ya kami kapel syaka select committee kublesion Mr. Chairman sir. Mr. Chairman sir, nakalian ke jangan ru aso berkesan itu balon rak dari MDC Dak Gabriel Namaskar. Hakabaidai dat kenika Bill Khasi Hills Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021. Ban berkesan dan refer ya kini select committee. Mr. Chairman sir, hadirin bangila UI di sosial media, wala bangin tapyo dan pulih banyak ya kini kedel. Abang ayat cerum seneng bani kendu ikinang sincharge nang dijang ikinang yalam diraj di ima ikinang yalam diseng long kini diseng samla ipenpau ya di Sofia agbede kini hoi kidan kejingkran bat ongba kaladei kepo hakaba ngin wanra ikno kena bedel tangba hakadur pa kabangin sim terki bat bandai terki ikan kumuway na dekat jom kami ke yeng ngasodai ban ong ba kapor kapang iya kembala ong member monra ya kami ke ban rifa ya kami ke select committee ngasodai ban ong ba kala lukat kala kapor berkawai ngakwa ban penkemau yang ini ke yeng bakal dan ke notification agak kharat rik ini jom kesenam khandai spak kapor balapan ni agak gazet jom kami kalian ke jom. Tidak likely ke bill, aku tu kepo, but kawai na kita ke bill kedai ke inheritance. Genre, ya kini ke bill, 8 ya ke public opinion, takum ke rule, Prato jom ke Megal, jom ke Assam and Meghalaya Autonomous District, Constitution of District Council rules. Kaya ka mga muat banang ni kalong bahag itu Islam ko. Dalam kaladan keting persyak, pada kilabu ini ke public opinion, kibabun public domain kibabun kila persyak. Bat kelakut nak tentu. Kaya ka mga muat banang sini kepor kalong bah, lakum naru. Dan kalian kesana sodai banang sini kepor. Ikwa ai bantik ban UI, ya kapas ya kablader. Let's say ke report nak kita ke legal advisory committee. Balatung kesenam kandai spak prapo hakabaidai ban study ya kene kedel lamar bakadan kita legal committee balatung kesenam kandai spak prapo ban study ya kene inheritance bill dengan soba nak kalian kita nak kene kepor hoy wisautu bakalade kepor memimra ini kedel hirai haka jingkerti ladang pas ini kedel kan wanra ya kejing bakejing mai kita berdebat ngati kenapa ban ang kene kepor ba dari nipasi kami dan sami jadi kenrum dan sami jadi di sami di paiba sekemat dan persya kebabun di paiba dan persya ini kedel nama sotu apa kaya surum seneng kedon jadi persya kebajur ini kedel hukum kayeng kebasnai ini kedel kuat balakun noru kadai dan lek ke public opinion dan public domain lame keba kersan ini kepor kalau ban hak yang kita saya select committee ban screen bahaya kan nang bangi warna yang saya sempat wilayah itu public opinion dan impas kita aturkom kebesultanan berseri dengan song dengan keri kebi dengan penjang kita dan kebesultanan dan kebentar kejengkel kami kejengkel ketang dari ini kita di bagian sesama saya bersanjur banyak terpat executive committee CM dan buram ini balai ini terkait ladang impas kami bro ini ahiban pas kita tambahin lek masuk ini bahasa yang ketik saya ahibannya dengan terpat dengan beberapa CM kami dan selalu begini kita terpat kami namar bakaju ini spirit ini kan tapi executive committee bila sendalaw tak biang lapar executive committee ingin perkata mengingin yang itu punya baiklah tak ingin saya pasti gitu gitu kita begini kita ni baknya ya baik pada syariat semasa ngaruh ngepesan ya kena kemusul melawan rakyat membuat dengan nostoi jadi men first select committee jadi berkenika bill
ngai iba kadon ko ito ba snow don kamang mara ahli balay banghap ban refer sa kaselek komiti na bang iya ko way naki nagka kita ngalak ba kabadon kan kita kalau kumi sa an siya to kandiat kay kabaje di sini madawan ko di yak bre ko konstitusi na kita yo wala det mga po yang tu lapor itu na ini di madu ini di maret ini di madeng ini di mahe kalau tak kalau kumi na ai baret noy marang ba kinan ian bayara at kun para wa sabela try din bulan ng rat ukren ng rat kata di kantin kabang snow na katakalong kumi bat ka bamut kalamba uni marang ba gini wa sabe dilok wa sang ba ikut bat nama bu mla asu ban pre mla asu ban kamai ngentip kata ka sulam ba kata kana risen ding lana ka jimba kai ding kumi kana subana miru na sudan kan badong ba ngam pa di ka section na ka berta badong ba mental ada sibuk na kalian di pa nila ai bah yu kun wala lik yinglo ulara itu bah singlo imadai kajaka kita kamadai kapisa kamadai kaksiar kamadai kanu gambar wala lik singlo lati po yinglo la perlu apa kayu hapo bagi kunti para porbo sabe pat wakai turun pantai kini hangi na subon ang bang sudan kan bandon ke ka security na kanta lokal ni surang dui pangap perlu ako aja ngeli kabe ba na subon ang ba ke bang dia ha ka di indo duni kalang ba andai bangin ha suspek tangi kuno ka ba sulong kerti ba sudai man bang ni kan subon bang haban profesor ka select committee bahkan juga ban study tinggi berta nanti deh bisa. Komisi Kementerian Negara Kementerian Negara kepada amendment motion berlawan rata ini mubah bahawa kedua walang ambisi yang mau keluar sebab sudah kampan di par cuaca atau dengan sanksi bisa teman sar kalau kami ke motion bahan dipar kami ke bil jaka sila komiti naglang jongaru na don tatu kami ki jingkran dan kersan bahan dipar jaka sila komiti hoi masukna cibon bagai itu komiti pa persangkat bala ban streamline no hadi bat lobon ki custom baki dustur ki jomi namar kalong siya ka ka ba ni so pangnut ban yi ka jing bom biang hanya dei baka jing yar patat ai tu nuksai baret don kilong ye iba takun katu kamisyon kam sumari kitimi kitpa kisi jong kundan dagi fokus na kasa sajnai mari akat kitimi pa cuman ban bek le baru ko itu bahaya san ban klaim kata ada itu dia pangut sisa ngarang dong dia ko kalau kalau kita teman ko itu kapten publik kita ki bahaya pun berbina bisa bersumari itu kalau sumari koslam mari kan tidak dapat iwan tidak ada yang bah tadi properti yang ngar kami tak tahu Mr. Jaman sir waktu Bombay mengkaduro don ni pa Bombay pun so kami kenang don di sila Bombay pun lari rasumari ki dagi bahaya san dibakam sajna ano dibakam sajna kerja tidak kain tek pemikir pala ja kenapa nama bagi tu ki syukurin ini apa ayat kamu kan mau jingko ya ki suara bagian kelak itu bahaya yang sembah kam hajar tuan ban bekno yaitu ban klaim support jika kamu dah ini suatu ba kadang sisa ka jingok siliang don di kaddu pada ba bon ka jaga ka puta ka yingasan ka spa ka tho
Mereka berkut di persangkat balak ya kapan. Siang keluar halade. Nah kebentak di kuat raha. Dan kebaklet nak bukti di para jahapan sungkai. Ke ngasutu bagani kebil kalau very important. Nah kebentak jongi dikasih. Tentu kebayang di nongkan cakap. Namar pada ndai ka sin ka ba sing apa nang ba. Ya ban pulih mental sisi arsi. Maka disebut ini misal zaman sar don tengkan sisi tek ku bagade hingga indra skodi alai sing hab don dikelihat kebanyakan penting. Kumbai nuksana mereka ni dalam bil, no. Hadir mengirim fari hasil komiti. Hasil komiti kalau syam bun sing haban ngomong usiam balap bun sing hasil komiti. Bar nilai ban polis. Oh yang nama abang bak biang 100%. Kendai dah kundung apa 80%. Kalau tak acceptable tak untuk koston. Kemudian kami ke bil yang idon katakan juga kalau berkat. Bah nama kalau beri very important bill. Kan bahas pun lada ngirifar kasih komiti. Nang bah dinyo ya kapan pulih bah. Kadang mudah bagi ngirifar kasih komiti. Kadang mudah MBC kalau dia stakeholder. Di bagian bansik ya opinion menggila berapa? Kamu pengin lihat ya ke opinion di MDC. Nama yang ini kebetulan di itu bangsu baik India. Kemudian dia berka section Arpo way Arpo R. Habang yang ini kedua juga sub ordinate district council put. Nangka kumjuru ia ke district council put. Hati bebuan ki bentar. Bat kumjuru ngamtip hadukan no ke jurisdiction. Jong ke kut ke jongi. Ban ai kanu ka order. Hakaji ini berkami. Namar ba kaya kelang berjuri-juri ki ad. Lada pelongga diri bata Indian Constitution Act berjuai-juai. Kalau pun ini persimpan baik paham. Nang ba tanam ne tempuh. Namar bang yang ini mo baga sokon ni bisa untuk selkut. Berpunta ter gila berisi ada proyek berjuai-juai. Dengan orang bang namar berkadang dia first time. Berwarna yo ba kandang jurisdiction. Nah kalian ka district council put lani ka subordinate district council put bantran jepang ka succession. Yo lese ka jurisdiction kita high court lani ka supreme court. Katong ti kato kanila sa central provision. Tapos mo dinong kampan examine bah kadi ka ne yo ba kam ha ka jurisdiction ka district council put kadi ka succession. How do you bahkan ke way ke section tu nakalian ke isi la persangka pala ban baik diri berka bandu ya ka hok ban hiar peten aka section khatlai di itnat tapi kan ke way kalian kira yang banong bah ni hapan yang ambil kerja ngap yang itu ini jinlot ya kita lo dak yak persa ya di pa kata ko और सुधे हकवे कल्याण केंद्रीय हकवे कल्याण को लोग हप पन्नंग खाई बहा नमर बा जैसे प्रशा संसनन gila teman paino mo ban kursorong ore ban paino nasu tu ka jimut long ba ban kinom yo le mon than nangka mo ada ka na kayo lok no hakko sisnen naru bakhat lok kataru London kendiat ka mo terima pong ba ngan persya kena ini persya bang tak benar nang ta gitu di khasi di bam follow shoe ya ka khasi ko stop di bayo ya ka di bayo ya jelok non khasi ditaruh ke bandu no itu inheritance de hoy kumbakalong mentah ngajakin sa semansa namar bagi dong di bayo ya ka khasi type certificate. Ini dengan awak benak sugi jai. Karu kom kren jindon shu. Tiba kita harus idon. Jadi bagi enjoy pada ka inheritance.
Kami kan harap sipun nak benda pun restrict diri di benda. Dengan suang ba oi ditenat dan mereka orang yang dalam hiban lihat kiri kan dia. Kan nu katu ni tayo katu kan brai. Kenang ba minyo ya ka ba baru kot dipat ba ki snow tenang. Namar ngatai kali ka ak jomi inheritance kan lini hibat state ak to kami kan lini hibat central ak to kami dibayi batas succession. Kadang-kadang orang yang hafal study bah, ban compare bah. Kenang ba kanamong tang ka piece of paper ka municipal sa house, hindi kanang ka document legally na ka banta kibri jomi ya ka wasa legisi. Tenganam ko aban datan sigun na juga aban kedau tang ka to kami ki gisno bijonga, hindi ka balong very important kalong namar bagi danyo tang lai sausi. Na tara gidan tam hila kunu adres kunu artiyo shibna. Nang bagi yo ban study bahar ma ay kabil ka ba ada se bagi pangas kabil ka ba baro bilang yes seperti sisi kalau berendam kan ke tadi kemudian ngang bau siam bagi sekunti kinya snap lam mira ni kerpat ni gele ngai na kam tak biang jong ka dikasih lagi kebesibun Mr. Chairman sir an kong na actually ya member belon ra ini ka motion of amendment apa dia bagi ke bill iba Gabriel walang dolong MBC na po no stay di member di badan duram di relation matai ba Gabriel ba Karnes ba kumju nangelam ke kalian yate ba kumju ya member na kalian kecengi ba di amlanong ngasukwa ya keban penpau apa ni dia habang ipon kre ya ni kabil ka executive committee ka sim bat ka pensong nang rin na ka report jong ka land reforms commission for Khasi Hills ya ka bala peni ya ka lai puterik katwe ka andai spa ni sa ya ni ka commission dalam chairman da uma lihat art token rumbai belum retired IAS satu kupor jeng ba Humphrey nongrum advocate but doctor di lapang MLA ya kini ke commission langsung dah hata arterik hiu kat dah span pula da governor ke Meghalaya but hadin cisnam tam balapha ek report tentang ke commission kalau perlu keluar pun ba bani selok berkipat ba ada di MLA di MDC di nong sincar di SIM di lendok saudar ba kumjuru kita barat kita bersnong nalo kata wat nak kipat ba ru kala sim di jimut joki ke hasil autonomous district council nang bagi MDC bila ai sibur ke jimut sagane ke commission. But the commission kalau lek tu haman kihima, kita siam ni dijinko, dijindi, nabaru kita nak sencar, kihima try ni, but kiri pak rangba, kihima kira kiri rangba atau kepuar kila ai dijimut, ban batai, ya teriti bat kendo, lani bat dustur lembah kata commission. Tiba pun dibentak di badan akan dikabel lasat balasim nak ni report ke Land Reform Commission. Nasub baharu banyak tu, tapi bahagian ni ke report ke Land Reform Commission layak tu juga. Ke Khasi National Darbar, ke Jingalang, ke Rasnari, ke An Kendo, ke Hima Khasi. Bat nak ni ke pentas kerja kapten ke layak keren. Kumta la dengan keren bahaya kejat dari Khasi demi laparsang banwanra yakum kani kabel nado kapua basunsyar ki kareng lega basunsi kalong bahadu menta ipat la nalo kata ke KCBC ka Islam ka ndai spa papo kalawanra bat menjur yakum kani kabel bagata ka dari Khasi Hill Autonomous District Inheritance of Self-Acquired Property Bill 1980. Tambau gubernur semlaai jadi menjur bau lepen hai pat eka.
Kasorkar Meghalaya Kalawan Ra Meghalaya Succession of Self-Acquired Property Khasi and Jantia Special Provision Act 1986 Namar ki District Council iklam Pachna Lada Kenda ya inheritance of property kadai kamat how I to the District Council kamde jang District Government Namar kata kaduan haka para kabalai tentang schedule kabayasno ba kiriti gi dustur nalo kata kadairu kakam hiar kateng yaki kandau isiam kadai ka subject matter ga District Council dengka State Government Tikani ka bill kala kerki bakal ada kampalat apakah District Council kala pas mencua yakum kani ka bill kababut ipat ba kilayok lah ban puli ban ai timur ipa nabu mencua kajingfu jong ka bill kalong ban pendek ya karkom biar pateng dikasih ya dicakap kita ba dikaspa ko ya kayen kasan lagi dia dicakap kita cucit hi lagi inang tenan. Hakani kabil kabede bat kasaf acquired property kitumi kitpa kila ban ai ban sam yikun kiti yikijaka kitki lembah kawil lani ka tengkam. Kila ru ban sam daga be puli jumut ayen sam lembah ka family settlement lani ka family declaration. Kajingfu golong bagi kitumi kitpa kindon kamon kabalak luat dan sami kita kata kita kelam dah perkatkan bahan aida tangi kakun hadu meeting kakun terkai. Hendrai lada kita pa kimon bat ikayen kasam kayat bet jimut ya bet jimut kala luat dan ai sekikun senrang. Mencua kamon lak luat kita pa ikang hab aida tang hadu lagi tangai terkai. Kelembah kani kabil ikmik pa kinyo ikamon light luat ban ai kamkam ya baro tentai bat sengrang. Kayen kebadan kikun sengrang sudah kibahayen kiwan kini eka baha andayap ikmik pa. Kikun sengrang bafli kibakit baba kibatep kibatang bapet basumar kinyo namar bawan kini no na kikentai kibadai kihinan lagi para atmi. Mentah lembaga ni kabil kilonggi dan tang senrang sudah disian. Kirsumar kirsuker gitu pa. Ikmik par kilkus laisyu namar ka aibor ikmik pa. Banten kam ya kikun senrang. Kajinya kini kendau lani ya kini iyeng hapadang si para ba hapadang si bahaya macam. Kan saduna namar ladek sam ladek bentar ikmik pa. Batimlah su kacia kini habien ikmik pa. Kilaklan. Habede bakanang temen anisam hi lembah kawil bat kumju lembah karaye dan ke family settlement. Hakani ka bil la tentu bat haru ti bahiya ngasam tak balae ya kabaya de banya sam markat yu terhei bat sembah. Tenre habien ba ngalayok snow ya kajing ajimut nakaliang jongki member nakaliang yate kajing sisa ngasoku ba kani kabil kalong kapadon kam ba adien ba nila pentip lembah ka isi ba nginwan ra kani kabil keladon kajing keran haki social media keladon kajinya pilih jumut, keladon kajinya lap, kajinya wear, bakaladon tu kajing pendek, balai ba District Council berwarna begini betul. Bakabakam sutamat bakalong ba ngalayo yaki comments ibabun kamtam nakikun sama semrang di dunia. Dibalas snow shine. Dibalas snow. Bakiladon kata kajing snow shine hati hadian ba lai iya kani kabil. Tenrei ni suku pat mau ba kani kabil kala tak
wat ia ke kila perkat ba kelakta ia kan ti gustur wat kibriu ki bana baru ngan itu ba kila long interes ha ban tip pangan kabel kila buat na di jurnalis kila pun nga na Delhi na Kolkata na Goti ban kali baik kita kabel inheritance property bill Davao District Council Kanwanda long very interest but kalau kampung kenyu syuk pak kalong yang itu ibayo lok kelajai tam dah kamu burung yang disamlakan kai kasih itu dibalatin khot lah kami kabelkan kanglo nayam ya kajingyo pateng seperti adin bakilayo kelajai nama orang ini hati sosial media bagi baham persyak yang kami kabel ide dibayo Allah kelajat dan mereka kuatkan ayat dan mesej itu balemba kami kabel dikuatkan tiak lakom ya kajat kami kecuni bat khamtam ya security jom ikun samla cenderang itu di bawah bun senam, bun pateng. Di semua berkindon security haye. Di semua berkindon hok haye. Wal ada pihak ban syong hal kaya kini yang keparu. Mereka kata security hati kamu. Kita tak ada ngiwarra yang kebel. Bahkan create kita confidence. So ikun sama cenderang itu. Tiba teng-teng, tidak mesti. Kawan kecing rak, kecing long depress hati, kecing snow bomb down future hati. Reng nak determine balang bahkan kebel, dan kecing susah. Dan rei wala kataru, wala ada kani kebel kalau kebadan kam, masuk. na kubur pak apa kalian bahan kalian ke sini keisi lawan rak dengan kebel ke kuat orang kuat bat na suburam ni member ke sini dibalas wat hai kuat dibalan kuat bila perlu kuat ban puli ya bat na ada kermen ba nganang ai kuat tu bakil puli ya bat penbahas tu ya Rachwan select committee nang beliau jalan nang beliau melakukan apa itu nanti bukan benar ya ketika Khasi Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021 first and select committee but it hot Joka Kilong Chairman CM Secretary Executive Committee number it hot Pak PNCM